Ce soir, le 21 octobre, on clôture l'opération collecte de fonds pour les défunts Blaha ibn Issa Allah yarhamhum, qui sont décédés par noyade le mois d'août de 2015, en essayant d'aider l'enfant Blaha Allah yarhamhum. Donc ils sont morts, ils ont laissé derrière eux deux veuves et deux enfants. Donc l'opération, le CCA a commencé l'opération le 11 août pour collecter les fonds et aider donc leur famille. Nous avons collecté, grâce à vos dons, 13 172 $ exactement. 9 225 $ ont été collectés en ligne par PayPal, 455 $ par chèque et 3 192 $ canadiens donc, en espèces. Donc ce soir, on a invité les familles des défunts pour leur donner le chèque. Donc les chèques qui ont été donnés aux deux représentants des familles. Où, Inch'Allah, Mkhlouf va vous donner les détails de l'opération. Salam alaikum. Alhamdoulilah, la communauté جاوبت l'appel pour la collecte pour la famille تاع المرحومين بن عيسى وبلاحة. Comme قال عادل, le montant total qui a été collecté était 13 172. Donc le CCA il l'a arrondi. وحنا من بعد on a tenu compte de plusieurs paramètres pour diviser le montant équitablement bien les deux familles, parce que la situation financière des deux familles c'est pas la même. Le nombre de personnes chaque famille ماشي le même, on a tenu compte de ça. وثاني on a tenu compte du fait la dépense qui a été générée par le décès تاع المرحومين. Une famille elle a payé plus parce qu'elle a dû payer plus de billets d'avion, il y a plus de membres. Donc الأمر آخر اللي حبيت نقوله إنه حنا on n'a pas remis rapidement la collecte, les dons, parce que les veuves كانوا في الجزائر. Donc dès que جاوا لهنايا on les a contactés. والحمد لله اليوم elles sont représentées لهنايا par Moradi, le représente la veuve تاع بن عيسى الله يرحمه, وسمير il représente la veuve تاع بلاحة. Donc هاوليك حنايا ان شاء الله بعد ما تشاورنا le comité, le montant il a été réparti pour la veuve de Ben Aïssa, un chèque de 4 500 $. بارك الله فيك. الله يسلمك. نشكر كاع الجاليه الجزائريه والمسلمه وكاع الناس اللي شاركت في هذا الشيء. بارك الله فيكم, يعطيكم الصحه, يعطيكم الصحه على كل شيء. بارك الله فيكم. Ou le deuxième chèque pour la femme de Blaha Allah yarhamou, qui est une veuve maintenant ou avec deux enfants qu'elle doit prendre en charge. Un chèque de 8 700 $. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ودنا نشكر الجالية على تلبية النداء لجمع التبرعات. Et je remercie tout le monde, que ce soit algérien ou musulman ou non musulman ثاني اللي ربما كان فيهم الناس. فنشكر السي سي ا على هذا الانيشيتيف اللي دارته. ربي ان شاء الله يجعلها ميزان الحسنات اللي يتبرع واللي يخدموا فيها ان شاء الله. وانا كنت موكل مع زوجة المرحوم باش ندير لها الشاك ان شاء الله. واللي حاب يتصل بيا في اي معلومات على العائله ولا شيء فالايمان يلقاها عند مع السي سي ا. فاي شيء تحتاجوه ولا انفورماسيون تتصلوا بيا. نشكر عادل مخلوف ومصطفى على العمل ديالكم ان شاء الله. ربي يجعلها ميزان الحسنات ان شاء الله. السلام عليكم. حنا ان شاء الله كاين ان ديتاي اللي حبيت نعاود نتكلم عليه. الحمد لله هذا جوستومون سا في بارتي دو لا ترونسبارونس تاع السي سي ا.
Les personnes qui représentent les veuves, ils doivent signer une décharge, ils ont récupéré les chèques. Alhamdoulilah, du point de vue collecte elle est organisée, ou qu'il y a un comité qui surveille la collecte, ou c'est transparent. On va faire signer Mourad la décharge pour qui représente la veuve de Ben Issa, Allah yarhamou. ان شاء الله انا حبيت جو اجوتي برك ان شاء الله هذا سي لو فروي تاع لي كوليكت تاع لي دون كي اون ايتي في بار لا كوميونيتي يعني بارك الله فيكم هادشي هذايا سا فا ان سيبور امبورطون بور لا فامي باسكو راهم عايشين مساكنين اون بروف ديفيسيل ان شاء الله بارك الله فيكم. قبل نسيت ما شكرتش السيسيه ونشكرهم، واللي تحب يتصل بيا تاني مرحبا به ماشي مشكل، نعطي الايميل تاعي الجمعيه ونعطي التليفون تاعي، مرحبا بكم ما كاش كاع مشكل. بارك الله فيكم.